Zdravo svima, moje ime je Rumba Daljan i dobro jutro i kuvam ćevape sada kao što vidite. Ako ne znate koji je ćevap, ćevap je popularni hrana iz Serbije i sel Balkana. Okay, so today I'm cooking ćevabs. For that is my favorite Serbian food, as you know already, and that is made of meat, and it actually originated from Persia, the Persian Empire, or present-day Iran, and then it populated to the Balkans, and everyone loves kebabs in the Balkan Peninsula. So ćevape je veoma ukusna hrana na svijetu, jer to je moj mišljenje. Vruće, veoma vruće. A danas je utorak 20. decembar 2022. godina i srećan Božić je uskoro i srećan Božić je uskoro i srećan Nova godina je uskoro, kao što znate. To je moj Božići jelka se ove godine. Juče sam išao na casinu i to je bilo veoma zabava. Ogledaj to. Spremam da jedem veoma ukusne ćevape sa ručak. Turn it around. Ogledaj to. I završio, vozim se moj biciklom na polju rano. Moj planovi za danas je čitam moj knjiga i imam drugi planovi za danas. Turn it down a little bit, maybe down to 4, so it's around a little more.
ceva pe nie spreman se sada, alia ciu jedem uskoro. I said Chevap's is not ready yet, but I will eat it soon. Them soon. It's good. Look at this. Pogledaj ovo. I think that was too much oil I put in for the kebabs. Do less next time. Još sljedeći put. Zoma wróci.